All JIRIBAM Sports Association asa JIRIBAM Manipur na SHINDUNA JIRIBAM Higher Secondary School gi SHANABUNG da CHATTHARIBA 18 SHUBA THOKCHOM RADHAMANI Memorial Senior Open Football Tournament 2024-25 ke ngarang SHANNAKHIBA Preliminary Group League Round Match da Lalpani Sporting Club na Digli N.L Club pu goal 9-3 da Maithiba Pikhre ngarang gi match adu da Lalpani Sporting Club ke Nasib Khana match ki tarahum doi suba minute da goal ama chanduna goal gi account hangdokhe tungda kunmathoi amadi kontra suba minute da Sohel Ahmad amadi Chakri Tombina goal amamam chanduna half mamang da Lalpani Sporting Club na Digli N.L Club tage goal 3-0 da mangzil thaduna naikhe ani suba half matung da Digli N.L Club ke Prosonjit na kontra mathoi suba minute da goal ama chankhe tungda kontra taret amadi kontra nipan suba minute da Lalpani Sporting Club ki Chakri Tombi amadi Azad gana goal amam chankhibaga loinena Nasib Khana nimfutaret suba minute da goal amamuk chankhe Digli N.L Club ki oina Apurbai amadi Bapi Rajna yankai humdoi amadi yankai mapan suba minute da goal amamuk chankhe tungda Lalpani Sporting Club ki Janice Sohel amadi Chakri Tombina mathang sitna humfutara manga humfutara taruk amadi humfutara mapan minute da goal amamam chanduna apiba matam da Lalpani Sporting Club na Digli N.L Club pu goal 9-3 da Maithiba Pikhre ngase nungthil pung aniga minute nifu manga taba matam da LFC Ungri Zanga Khasi Youth Club ka sanagani hairi